Šta ovdje imamo? Menschliche Eigenschaften. Eigenschaften su osobine, ljudske osobine. Sehen Sie die Bilder an, ansehen, pogledati, gledati, und schreiben Sie die Begriffe. Napisati Begriffe je pojam, Begriff. Jemand, der auf andere Menschen achtet, ist neko ko pazi na druge ljude, je, da, mogli bismo da kažemo achtsam, ali ovdje se ne uklapa aufmerksam. Pažljiv čovjek, aufmerksam. Jemand, der wenig Geld, neko, der, ovo je sad odnosna rečenica, der wenig Geld zu leben braucht, kome je potrebno malo novca, brauchen je trebati, zum leben za život. Neko kome treba malo novca za život ist sparsam. Sparsam, znate ono Sparkasse, štedeti, sparsam, štedljiv. Vor einer Prüfung ist man meistens, vor einer Prüfung, vor znači ispred u bukvalnom smislu, u prostornom smislu, a vor može znači i pre, u vremenskom smislu. Einer Prüfung, ovo je dativ, pre ispita je čovjek nervös. Samo da promenim nemačku tastaturu, nervös. Ist man nervös? Hilfst du mir beim Kochen? Hoćeš li mi pomoći prilikom kuvanja? Odnosno u kuvanju. Hilfst du mir? Helfen. Glagol je helfen, ono prelazi u i. Hilfst du mir? Dann helfe ich dir beim Putzen. U tom slučaju, onda ću ja tebi pomoći. Kod ich ne prelazi u i. Pa je helfe. Dann helfe ich dir beim Putzen. Kod čišćenja, das ist, to takav odnos, može da se nazove, das ist fair. Das ist fair. I da pregledamo, überprüfen, super. Also, alles ist korrekt.